Kanithi no ntune gutwika atirigite ukinyaku na gutwika kanyori muntu mwecimu agambira agwa ne aguite ne marite na WhatsApp nire angicha na gicigo mbunge kiawere akauga gakaniga kwa president ndikurira kanto matharaka matetheke kenda na buria ukwariwa na rungurungu komenya kanto mamara makadi mayo tongorio nuwa kuma tharaka antuma tuira bagambe makadi maya kana maka erireria utongorio we wawe tome atere tene antuma kuma kuraraka magendaga ko kibande chuka tumule mwecimu antu magenda gachuka mantu mamegonda ingo magenda gachuka kotini antu magenda gosenero kanyamu koti magenda gachuka present ya choka amure gitumigi antu magwe magenda gachuka re na tyo kwenda wewe kiuga amano gokere atharaka mwecimu agaturo gumonto monde mbere ya present lakini alikite okinya habari mwecimu Ikoya mono bwana Morris. Ikoya mono asante sana. Ngukinya baba. Karibu sana Getu FM. Asante ikoya mono no tuba kumba ukiaga kwenu. Ndakwira ndona kanya nkaya. Yes. Mbukethie ni twaranirie tukethia antu betu Tharaka Nithi Meru na kukungi kunde. Na njogirie mbe narikia mantu mawira monde ndauga kambuye twaranirie tukethanie. Yes. Na ibwego bajire na gukethia antu betu babathikiritie bonde. Imbi baleterete muno warabari Tharaka bari Tharaka Nithi Meru na kukungi bakuigwe ruthiomi uru rwetu. Kamba kethie na mbere karibu sana aga Getu FM na ituthiite kwaria ndeto ira bakwenda kwigwa no ntu na bata na hamu ya kwigwa. Thank you mwecimu. Bakethia muno bonde warabari kila muntu naigwe no mukethie na agiketheka. Thank you mwecimu. Yes. Katwambiria no nto ikwali muno ni mbura tukukena tukumenya mwecimu wetu arithiria ari sawa labda no iri antu mugambo mauntu makoni mbure no na bura gwikarangi memenyere kana ongimerate ye mbure no mbura nene na muno muno tukeneta ni buru especially bandi chondira tukurima tutikwenda kuruma mbura. Yes. Ituye na mathara mare kuninta mantu matemega amaga na arangi lakini tuge murungu bwega nonto bombura namba 1 ituye kana tugaketha. Yes. Puthe nera twino yaigie kanyia kuru namba 2 na baba rithagia ndithi cietu kibo ciena bia kore bwega muno na namba 3 tukuona miro yetu tera yiri Tharaka kagita kayite mweri wa 8 wa 9 ndamba kure kuma no kibo tutena thina ruyi buto ari kwa twina leo lakini of course tukimenya kana ruyi rutu ira ruingite ogu tutina mibango miega muno bugwa tukirutumira ontiru kagita kugwata ruyi barabonde bakwa na ndamwiri kwenda kana kagita kiko kurigeria ruyi ngo bakarutumira rutagirwa ruriku. Yes. Otherwise mbura nembega imbiye babara cieto ni nthuku ibakurira muno bakwa barabari kuthuka ciena ntaga ciena mantu mama ingi muno tukabera pole wona mbura rikia twicoka kwithondeka cionde kuru ikareka iri bwa ikaraga kagita kitugauga pole mbura itirumawa. Thank you mweshimiwa. Ntagutariria wega gumbure tirumagwa ina faida ciayo ina hasara ciayo yonthe ni monto monde ni manga. No mi mantu mangai. Mweshimiwa metikeria tukagenda gau na ngakuromba na gitio ngwitage wa kabuku. Ngwitage wa kabuku donto. Ndibali turu umire by the way. Muno niyo thiande na muno ndenda kabuku kandikitwo mantu mama akwa ngwenda kwaria mega na nkathikĩria antu bakiaria ria bakwaria nkambira kunote bwega baugona nona kaingo kabacokerera mutaratara bantu kurugama na kurigariga guguta kumenya gukuga indi rira gwatwikikire ingoku akabuku aka kwe babo ugire ndi kabuku ya bigukua tabera kabuku ka maendeleo mamonde kurutha be kabuku ni kariko gaka ndeboko bakimbeta no yo mweshima njiji wa kabuku na kabuku iko kena maendeleo na maendeleo mari kuti morongo ndo ntiontie na gianto bera bubu nkaomba wanta kiuma kabera ntiumba ko nkabera onde tende unko kwera kabuku ni karanke gwende nako imbi yondo vete kiumia kiki viru na kiumia ki tamba ndikite kabuku ni ya. Thank you mweshimiwa kwa kuni no kabuku ni risasa kabuku tio ndo ile twaiba mbetage ogu bado njiji wa kabuku. Thank you wa kabuku. Mweshimiwa remete twambiria kithomo muno koragwo ri passionate kana wendete kithomo muno indonire mwanka mitandao na kila mahali warekeria mwanka tuna tugutetheka kithomo basa ino mbete kumegata no ntuko isigo mbunge mwanya ikoro sina stress muno ya kuganya mwino ombete kumegata no ntuno ni atakomegaite tutariye burogaite na ikariate tambwire ni kama menya mbenda kugamba sari muno na gutumira antu baba kumenya ni bawe no bataru
Tharaka constituency twatengire milioni 52 wankonyo wathire 52 million na kagita ka mbere itwanenganire milioni 30 njo twambire na cio alafu ndio gutwarika itwaina milioni 22 22 Njira ntumagira kweana bursary ciitagwa locational bursary committees. Locational bursary committee na antu location imwe baukinya 5 6 7 bathuretwo na baba ingi bathura na bongwa bakauga weguma village ino ntura ino na gume eno engi tukomane ituje twana twatwino ubataru tuturumie mbeca kwambira day school tuturumie ngiri 3 day school kumagu to the boarding turumie ngiri 5 kumagu to the colleges na technical kwambira ngiri 7 kaninyanya na university turumie ngiri 10 na niyo ndachuba nkona abito guchugia gutethia nontu twinengera mbeca cionthe kana kamwe ituiye twana turi kumuno especially Tharaka constituency utonga bwetu bwigene na antu babangi Tharaka twibatigange thua kidogo na utonga bwetu butire iguru lakini bora wonie mbandikite nontu bari ku Jumatatu thiru ibeya ni embasari ni bwega muno na kagita ke tuthiete kurutha checks nontu bwa mantu manga iti mantu magitongo murugara chukuri chirangirwe mbere twenda twana tukirugura secondary schools na universities na colleges bego bena cheki cha basari batibaire chukuru cyabo oguma gichoka chukuru magachoka mena checks twenda bachoka bena checks kaingo mwana avia thero kwina kathina kaingo nkari na alimu especially Tharaka constituency bere menyani bugithe twana muno twethukia wona ndandu nengera basari no ka day school ngiri 3 katigari mibingiri chingi 3 June gekinya July guketha ndengu ithakendia nkunemo ya ndengu akariritiere kada kathome au bakithoma bado kogu basari nebue kariugu ibu basari kariugu ne twali irathi nacio irathi twali irathi none to kirugura irathi mingi muno gwene wakete irathi mingi muno itwakite bingi muno nende gutugiete na mbere gwaka lakini nkera kantu Tharaka constituency balidikane amwe na gwakirachi to gwaka machukuru mangi mamuma makari yanga bechi binga ingi muno nontu na otwale akurutha ogu tukaendelea gutigwa thua tutiaka chukuru cha primary na secondary chonka inkwenda gwaka institutions mbake institutions irigatigwa Tharaka thiete na mbere na kuthomerwo twana twetu na kurutha bantu bamangi makwenda kana for example endi ogu mwanka uyu tukugwata wa 24-25 niyo budget tuthiete kuruthende mweri wa 7 we 8 inkwenda kwambira at least university chiri 2 university campuses cia Tharaka utugutarerere Tharaka ntagutarerere iruneke wigichiara tutu nini no tutwambagira nene gachiara Tharaka nini utavura chuka university ya Tharaka university campus ya tuika college mwaka tuika university itokwambira kurutha ogu kiumia kithiru tariki 1 mweri wa Mei no nende na antu bakibunga na gwita watorima itwathire ndaberecha twarutha public participation na betegeria kogu mweri akwa kibunga kagwa ire kibunga turima ibie kavaga karocho na turima no ekeithia renu kwiyenge kiwe guntu gwita kithino na ara tunyai kithino twina kithaka no twarumiru mushikavu Celestio Mugambi na mweri bwega muno bishop wetu wa Catholic na twere kiwanja chukuru yake ya Materi Boys Home no tukwenda waka campus ya Chiri nakagita atekara imbiete kubariongera no mbali na bomba kethie na bomba ekire kidole bekire kidole auge tugukerukia no tutikwenda kwigitonga ni atoni ntere tutakwenda ino chionde chiarombwera ndaringa chiacha bambira gitonga no guturuthera mantu bwega muno guturuthera chukuru ya Gituri primary school ya bwo muno ende turuthera gintu kina nene meago ya guturuthera chukuru ino kairi Materi Boys Home tukumiruthera renovation ya karabo bwega muno bambira mumbo butibuganu ino primary turuthera kanyambo kangi kega tukona na tu turi antu ba Materi antu ba Kithino antu ba Tunyai na chakariga ward in general ndabera kabaruthera of course ara agu Marimanti kithaka kia twina kio kiega muno atu waka KMTC no nkwenda kuchiria kithaka kingi ndumwe gwaka Kenya School of Law
Okay, they determined waka Kenya School of Law campus wegwa kweyeka uma Nairobi ya mbere ya iko ya Tharaka inyo chairman of Justice and Legal Affairs inyo ndo gamerete Kenya School of Law inyo bagiri kunankero campus ya mbere nkamyaka marimanti anto baba kuthomera sheria kuma region yenu batuko ya marimanti bakathomera ogo tukathirikiria Teachers Training College rega Chiongo ebwe bwega muno ri kidanjire kwendekana kaigo tumenya twarikia tukamirugura na mantu mangi maingi bantu ino mheshimiwa wauga kuna sentence wauga kuna mugambore wauga tutumba kwa kairati Chionga kuna chukuru cingi gwaka nicio ino ede chukuru chinu kugweta nontu ino ikulembe chama nontu ino ndaweti kare million 25 yes million 25 inu kweta ni rachi ta 20 kweli bia primary na secondary school faida nyamo ino kana chukuru ino nini no gweitevagia ino nontu menya oyu kugogu na kunyirwo ikomenya ma we atino menyo hunene kamwire kagita kara muchunkwagire yes nukomenya ajira ya mutindo kangani mono inu ne omeru manto monde o mato kirutha tuguima ruthe meru yes skule mbere yakwa tugani ruthe meru college mbere yakwa ni ruthe meru emndo bwachuba meru ni atwikire city kweli kwali omana atwikire city no towni na mbegoro kulagwa ni institution kweli institutions ukebicho twakire kagita gakure rubaka bakameru na ati twaka wetu imdo tugenene nabo lakini okulirikana tukethi secondary ukakaga ukirutha bubuga ya meru ukathukia konti ugakira mpego gwiro meru ukabungwa meru ngiathimire meru kuna gwe ilititeregia mwingi menyaga utie mtore kwambagiri gutetheka kibinafsi yes kweli egwa kwigwo kwenda gutetheka kibinafsi akauga ni untie na kana akathi chukuru ntie na kana gakathoma na ya mbona ndi nyu twe bairi twarie ukinyu no eno ntuko menya abogwa mutongole ndo miaka nyamwa ni yonde yage kamuchereria lakini kukwegwito kwenda Tharaka yetu kurito kwenda Tharaka ni yetu kura point number 1 through the institutions yes ibichikani ntalami nchikani ntamantu mama kwenda kana monde no ntugutie ona president ureko akenda kuthikurua KMTC twana tukithiagira ntagani kweli akaigwa kiuria barabara ino regete kukurutwa na mpwibwa no ntubwambi so antu bathikirie bwa bonko bera kamujumbe wago bara ndaragia na committee ya education muyumbe omwe aumete Tharaka University bathiete kuona nontu bariungaga guku bakiona ma university ambira itwari university yenu yeto Tharaka ndamure wonie kariota ambira fantastic good ambira wenja utimenya kana kwi bantu tagwa thongamite ogu ari ndeni so antu bamenyi butu kwenda ogu na no mwanka tuthina mbere gwaka guntu wetu good thank you mheshimiwa kiravueria kuga mheshimiwa kuga anagote na mwana chukuru no akuriyo okendia ndengu okendia avocado wanagwete mheshimiwa ni ndagani kwa guni mbiseni basi kuletethetie ukurete muno exactly in example ngi kunengera that ndagani yaitaga polytechnic nini kare yes my friend ego twika university mbe ndagani na tukie city mono na tukie city yes in fact ne kuraivo chuka nara bandera withe bukenete muno no manto amu itwake institutions isigateithia guntu wetu KMTC ira kubikuyura kuna tumana gwe no ngo KMTC ni woro kugogu ndemwira wenda kwenda kumenya na thimarimanti yonere indare ogo Jumatatu ime yake rukire ndiete kuona yakinyako etigerie guntu kunini sana ndi ugu in fact no kana tukwirete guka thioti menya ini tema tugwere ya president yayite guturiungera na turugurere KMTC one munde ngwarage na KMTC college ya Nairobi nkiberi batunenkere kosiri kwenda kana muno number 2 bae bamione babikire kidole onabo bawe ni uyuri kaingo tutikwenda gukero kwa ninteke September ndabarombete tunenkere exception yani tulekeruge tumirugure July August kana September lakini buku akeruka indi September no yeyite no mwaka twekero kuorotha tunenkero twana na inkwedi courage Tharaka muno baba kwetiari ndeba ndabera twana tura tukaigwa turio 50 tukurutha in road community nursing kana public health kana kireke kireo ngewe get to sponsor na mbeche muche CDF ntengete kigina kia almost 3 million ndauga ino icha go sponsor twana toto kuma Tharaka constituency tuthiete kuthomera ara KMTC ya Tharaka no tutukwenda twana twetu tuthoma tutuika manas na meamu tamburi ko twana tutukandekwa ende ugutoretwe manas na ara Uingereza na ara Germany ona America bagucherwa ituthomithie ni twana twetu nyuma yagu tutumari tutukalute wira ja Mheshimiwa President na batera launch project cia CDF kana kuna makosa mariku
kire kiunda bangete no monganga akuria ya nkwire turiganagirwo muno wewe ngwa bena deputy president wake Rigathi Gachagua kunda kutothia abatwira wewe no kwenda mbuya gwaku ono kirachi kimo wakite yes ethi gwaki kirachi kiega muno eyombete kaya kurugurere kyo nkira antu makure mujumbe wao kuruta wira CDF imbeche cha thirikari ti imbeche cha muntu menya muntu uga no ntutu kuruma twinda twe constituency 290 imbeche ino ti cha thirikari kwa gu president na aki wa kuramba achie mbega wenda ina twana twaku imbeche ciake no chief executive no CEO wa Kenya wake chukurie mbega ta KMTC wake land registry wake Huduma Center ino yakwa nyujuri maribanti bwega muno nembeturu 100%. Approval. Karibu wega muno ndaragie na Moses Kuria ndamuria Moses nato mebangirite beka ambira nkaya kuona ntena mbecha kubenenkera ito public private partnership PPP kabika cherianto babega bakaya bakambira kumiran on behalf ya thirikari bakambira kurutha mantu mama kwendeka nogo ndamwira 100% kuria kena muno na ndamwira kuria tu wite kurugura mbino kendete muno lakini karuru president na yite tito kwenda kumone wira tukuruta wetu mantu ma CDF akarugura na kwe marathon interete nkarangera kwite kije university yete ya Tharaka ina building yema ndongi muno bakwenda tukwenda president turugurira yo muntu tutire anene ni wogo aya akemerugura tukumwenda kumwira nara rugiro ba rogibunga untu witoka kimiki tukwenda tutangazira mbeche ile na chicha waka ndamu ini bita wakwagu wewe ngwa twiri mbeche gani milioni gana tegana rimwe magana mairi kwambira magana mathandatu magana mwanja kuthiugu atwakirenu tukwenda kumuninta barabara ino kwenda gutwikira lami barabara ya kuma Yomponi ithiurukite Bukothima Gachiongo Gatunga na neo yiyirite Nkondi Mwanka Junction tumwira twambire yo na nwatiga turuthira ntu na kwenda kurutha mantu housing muno itwamutengere kithaka kiega muno mantu to karungaru akube na TVET ya Tharaka alafu kumagu tumwire mirandira maribanti ya Huduma Center land registry na KMTC akithira githiyani good kogonda kwa muntu mara monde maruta kwa kana Huduma cia thine kana kura Huduma Center chuka na Meru na kura kungi ruwa muno kura Tharaka gutinda guchumbuka wegwe ni bande wegwe ni NHF wegwe ni kila kitu help cionde ni au marimanti iruthetwo bwega muno indi gutie kuthi bantu angiona passport wa mienda kibande kia ura kana kiimbia kana wenda mantu ma death certificate birth certificate mantu ma monde marutha kwa thirikari ni gucokia return name it nito kuruthagira marimanti tukwenda kwigwa antu ba Tharaka bakiumu bakathi guntu kuraya nuntu Tharaka ni nene kama Tharaka ni nene na ukera muntu na umekathanga chini athichuka muntu uyo umete almost kuma chuka uya Mwanka Nairobi nuntu guntu kuraya muno lakini nuntu ndi guto kwenda service inu vya kube ntemo kwa nkibera katuruthe mantu ama monde na maunde mama tigere nuntu ntema ndaberiro na Mwanka uyo ndine uyo ntikwenda kuigwa mwekuru wa Tharaka watwa kwa bahati mbaya thaikwe na kuthaikwa nuntu mana ndongo uyo ndongo rithe mbisi ndongo ole muoyo utibetetie ndongo utikabekere muntu ungi nuntu ena ndongo nuntu wega kuwata kuthaikwa utimuthaikwa kweli babote kuliona mwaga kweba musibu angari ugutuma datoni uri akoga musibu angari ukidukirwa ara marimanti ukerwa endere ya faini ya ngiri 15 kana tukureke mieri utainacho wego gwe mwekuru ukeyona Embu kana gwiro Meru anakava atorume ndiba kuthaikwa marimanti imbalite na Ministry of Correctional Services na ndane kwa barua ya gwitigiria mbake wingi ya ekuru ara marimanti angu emwe ara tingu emwe ari na marimanti prison no okiumera marimanti umeta njera chekariga okiumera gukethera prison mbega muno emwe ya prison sira mbega muno Kenya nenu ndenda gwakira ekuru na bwagwe kube no ntututie no kathio mwekuru waku no athio mwara nyukwe no athio njera sibitari njera sibitari me muntu agitonga na ite utwakira njera ukaigwa to me akire tene muntu atikira iko kimito muntu atikira ntonto kana iko kuku ngigwita gonto nonto kagiti gakithire gwigwe manto ama monde meruthiro kwenu yes good
Land registry. Land registry, yes. Chuka meko tena migunda mheshimiwa. Liu mene ilima na ako eto. Na ako enu nilima. Na anto kuingia atemenda yita. Tani nteka mugunda mheshimiwa. Mugunda weinainya lakini tharaki tutigerie muno. Tutigerie. Anto mabatere kugenda kumia kuma kathanga china wa kandondo muthetha kao kunte magaja mwanka gankombo chuka makadima kuta photocopy chuka. Ari. Makadima kare andiko chuka. Ari. Uchumi onu wego ni photocopy ya shilingi 3 eti andike mwana unge kora Tharaka. Ende. Mura gukari. Yes. Land register Marimanti ni ambere kuruta wira. Otambira mheshimiwa. Ambere kuruta wira bwega muno. Yina tuthina kidogo. Watu akwambia ankari. Ntema kwenda president ya thikundu kuria yonke mwira etie na ankari. Rume mwa State House. Atome mwira nkuru ciake ugerurumia ni kirandi cruiser iki kiria Tharaka. Number 2 tukwenda kurikia mantu mara bantu babatenda title na nukumenya ende twambira kuthima menda yetu rimwe miru ni gutwira menda no yida dispute na itukwenda thinyuthira rimwe na rimwe na inchubite sheria gwa ikari cia ira cietagwa districts tene na ino cietagwa cia county na ndinakika gutie gintu gitiere koguo no akatugwenda gukara nthiguru na county commissioner Tharaka Nithi county tumunenkere details gwa ikari atikaye kwibia na wasiwasi enda kunenkera wa mero munenkere na menda yendelee kuthimwa twina land registry Marimanti title no ikuruthirwa muntu agwato ithina akathia karutha baba kwenda kurutha transaction ya menda yago kiro kwenda kurutha indito mwankothi meru kana othi chuka kana othi bantu angi Marimanti land registry ikuruta wira na itukenda muno nunto mantomu kweli uligira no wanda ndagutwetera ni ciondo cia gutaria monte monthe okahora mushimo gweta into Marimanti kerio headquarter ya Marimanti nio constituency headquarter tinio nda mitwikithirie ya twikithirie tene na gutweka constituency headquarter rira twanenkerwe Tharaka district no tukuma Tharaka Nithi twanenkerwe district yeto Tharaka district headquarter ya ruthwe Marimanti koguo na munde tureaga district ya ruthwe chinge na china ma headquarters kwago lakini ye constituency no nemwe twaragia Marimanti na ukethirwo mantu mothi tukurutha bukwageria agwe headquarter na titu kwenda gutwina city yetu ibwega muno nkinyagaria baba bakaruma kanyamu ka institution ka industry lakini ukethwo interview on the biruthirwo amwe Marimanti ibu town ikuraga ogu no kuona ona tukiya chuka tukunenkwa Tharaka Nithi district 1992 tikakwenda chuka yenene muno it was a small town mbere ni tumete meru tikakwenda meru ya yenene muno twathi twaka meru ya nenea twaeto bugwatio wakachuka ya nenea indi ugutwirwo na Marimanti yetu nara na itukwenda kumiaka nio yukire ikareta kukungi kaingorera tugitara municipality ira tukwegwa mwije diciere twina cio municipality na chuka na kathwana nuntu nio county headquarters lakini Chogoria Marimanti batikuri ukinyagu tukwenda kuona tukegwa municipality na tigo kanyita gakinya mashimwe mbere tuthie break kuna kiuria nkuria kwina guntu kumwe kuna icigo mbunge imwe Kenya ona kuma tuci mwanga ntonyerete obisi uri obisi nio ndi no obisi ya CDF wa CDF na tinio ndakire bwega kuna lakini uri obisi ngira credit muntu uraruthie wirenu obiche CDF yetu yakiro Mheshimiwa Kagwema CDF ekumira 2002 2003 no ari mbunge wa Tharaka na no atengire mbecha athia kobichi bubu lakini ndaburuthe renovation mwanka muthiru ndabuthondeka no ntuburagia ndaburutha ndekira ceiling champion na mbi bwa karabwega lakini ndi no bichi arandutagira gwira muntu magenda gukona matego town staff yakwe rutagira wira muntu achacha nawe gutire na kurugamwa tauni uye waku bakaya ukathio bichini lakini muntu akienda service cha constituency mujumbe nathi Marimanti akethira manager agwo mweterete aguno kanenka mbasari na into bibi bionde kwenda gatethirwa njira yageri ware makuru na thimu yakwa akabandikira message na ngamucokeria mwire butumba kuruga. Thank you mushimo kuria bunge nitukuonaga muno uri very vocal nituonaga uteteraga bunge na rire utigutira bunge tona mwanka ukitibo gutuka komite yakune mwa nkire muno cia bata muno na komite nembero nkoria tere jairaki no jairaki mheshimiwa
netu kumenya gote muntu tena aga chairman ka muthema oni chairman ni vice chairman kuma toci mwankanto nyiri komite no rire ene te detia tomadra kanidi mbwaga no to kwena tomagwa o nyonde ukirie na kenda ntethia antomadra kanidi na taraka mama kuthurire kumate theke na jaila kina akwa yes inchogete ko batethia muno nonto rira nkiariria makoti yes monde Kenya na tani kwariria court of appeal ire gukara Meru inkwariria high court ire ni chuka kaigo withro be na majaji mama kwendekana tendi jaji umatikugana tukwenda kuona kana nonto bangi baita kwandikwa tukanyitro kwa baire chuka yes ino njira mbomba gutethia ni otio yingi chuka ne akiro ituye mara batina court in fact wachuba makuma judiciary munde ukona proposed mara law courts nio yathungire nyankerugire cia kwandita wa Kabaraka kogu ikothingatira na gutethanirie na CDF no tukagita kamwe ba imbechi tikugana amwanga twitigerie ni imbechi tigana na thirikari ni ukugita rira haya muno otherwise Tharaka nkuthungira ku ndethire koti imwe yambirito 2015 yes ana roto rita uyura lakini ndamechokirie mabukuni itwarumirwe mbecha itokujurirwe yo marimandi yes na nigonde chairman kairi ndarombie koti chinge chiere ndauga antu bakavanga chini baraba kuja marimandi gundu kuraya muno na umen judiciary bakomenya ogu ibaira magistrate kuma marimandi katika banga chini wewe no wirungura motega karoko alikira gachoka magamba gachoka kairi nkwenda kubakira koti makabanga chini chakariga ni atwikie county as sub county headquarters na batina koti nkwenda kubakira yengi ono wina CDF tumwa CDF mbeche cha thirikari na hicho tunenkeretwe na ukienda kuona maendeleo monde choba CDF ye number 1 yes kwa lioma meto imachina kinyama county nimbera kanto buru begwa nkorongwa ethithara ko chobe mirandi ya county no chobe mirandi ya CDF ya CDF de kuonekana muno kwa winkwenda kubaruthira ogu na nkaromba babangi ajumbe baratwe nabo batumire mbeche ciago na njirenu egwe no kwenda koti yo mbone new chairman indoniro muno ndekire mpuru aburi yake mienda mekindori nekiro mabukuni wekiro mabukuni ndi gukebanga nuntu kotireo lakini mugutena mbeche cia waka koroka mbira kauntu konthe na ye mbonete chairman nkamutethia nuntu inu ni onjire mwa ya justice and legal affairs bumba ko ibunge ndo thagutie bunge no lakini ukigwa kanya kawira otikiragu bantu nkaja kuona twanya togwira tukiandikanwa tikira wogu no kamwe nkatongacheria twana twetu Tharaka nithi katurumia kanyamona tu ngatwira no mwanka tuona katugugi turute wira na kwa judiciary twino kadha tukwenda kugweta marito matwana twana tunini lakini twino twingema tukinye 10 na gintu mundoro kwa tutire ogo tuwema twakoma no urio yo nowe atie kwa judiciary na mauge mari mwene kada bagwete go barene kagita kugakinya mushimo turege stima ni menda kuria kwa ujumla stima ntokomenya thirikari enu ni kumari mokire Kenya kwanza kwa tukona thinia project ila njino cia stima na ninkomea ati Tharaka peke yake ni Kenya kwa ujumla na anadhaino ikuranga huko na challenge ya Kenya pawa nikulikana mwankantu kama president yake mathomera kimera kadhi should style up matiga mchezo ni wako thakari na Kenya hali ya stima ya Kenya ko muguchokera no ntumwa kwa mbere gutigo ntukurekerwa stima ile anjero mukinyite twambelete kidogo indegiro bagweto guntu na guntu na ogukuwa no mana tika nkendete muno nontu antu batharaki bakwenda stima ndethire Tharaka tena stima lakini tuitaitetie kidogo sana na inkwenda tuga ugerwiro rira twari state house ra mwisho president augire kwe bantu onete mbecha na atwira ruthani project cienu gwikire mabukuni mastima na inchugite gwikira kira mantu kira chukuru kira market kira bohol kira mbi ndabekira kaingo tukara twi chonjo mbecha ini kaya kuonekana lakini ndi ugu ona tukugwatu thina ni Tharaka kuri mwathu mono riwa kwenyi to muthwa kibu cheta gasa muthwa nu muthuku muno babe kiri tugibe bia mete gire wandu tubikawa blackout idaberie two things number one baruti itugibu bia mete twekere tugibia concrete esi amabiri boneta bia mbera gwikiro guntu na guntu bikigagirwa twambere ku change tugibi kaingo gukara bwega number 2 ndabera transformer ni kuthuka muno no to transformer imwe tutichi agurito kuma ku Korea sijui Malaysia ku itaembega muno wewe tu ugu ikyo to overloadire lakini tikuruta wera no to thene imwe ya nini ta
transformer chekuma taki womba kugura transformer ema ethiete na ataki sava mijiri yakinya Tharaka na Tharaka Nithi County ila savu miji 40 ino tiondo kuruta wera na ekaruthata karuta kidogo ikathuka lakini ni guchenjwa na nkurithiri ndero ira mbigi ciari thuku cia chenjirwe antu indi ukubena stima gintu kia kwenda kuruira muno na anti kwenda gukira na anti konkira ni mbechi ni kweru cionekanite Tharaka ni nenkwe affirmative action ni kuga bacho bona metho memairi iba atigethua twatigirwe thua rira twari Meru district yinti kuminga thimie tutigwa thua na twari na atongoria twari na yumbe twatigirwe thua gekero kukungi na kukungi Meru kio twatigwa thua lakini ona kutharenja no kuthi itwambire kuthi ndi uguno ntuturungi twetu inkwa ntiagirikwa nkirira muno magirikwa nkithukia step cia kuona kana mantu mama tari Tharaka makuya Tharaka na ibu mutongore wonde agirikuru tho sima ni chikagiro ni CDF mweshimwa kio ni kile kile gutaria chikagiro CDF chikagiro ugu yetagwa matching fund itwetegeretwe ukaruta milioni ganona ukuthi ugekirwa stima chiringi wa chiringi emwe na chiringi emwe wanka buthiru ro thiriri ndarutite milioni 5 na nengwa chingi 5 cia twike 10 ndarutha project thatu anendi ugu ndarutie ende mwanko ya 2023-2024 milioni chingi 5 twarutire cia tere kwiro kwa rural electrification through project chingi thatu muno chitwa chi maximization transformer ne twike maximized ino ne twike maximized na ne twike maximized nio tukwenda kurutha ukiona na bechi mbingi meamburi ke milioni 5 gotie bungendo no development wagitangwa CDF rere ombasari na bito bibi nge bionthe biekeretwo ogo development gatwa na about 50 million nchukaga ira chukuru ugaire irachi no ugaire barabara tutiruthaga ibi tiruthaga chwe ichukuru obichi bachibo bolichi matching fund tenu na intobiri byabe bitaruthagwa county government yendo geta kuruthi county government kikuno oruthe lakini ikirutha wi county no gatiro tiringiria barabarira big cha county kwanza wagweta huo bisi cia cibu na mazebu watu mandaririkana na lakini itio cia polisi ni mwakaga itwakaga muno na inchi akaga impakite police stations impakite Nkondi impakite Kemiramba impakite Tunyai onendi ndathirikiria police post bantu ta Onkareni na onendi utubangite gwaka chingi guntu gwetagwa nara muguruka kithioroka Meomponi twakaga muno mebango tutubanga na mbechi kara kugana mbima biraga ntube bena weteri runtu mbechi tigana yona cameraman wa kwakembera asima yagwa na uni kwetu ndio ndaweta kwago ndaweta kwago na mbuga akwigwo muruga ukugweta wetu na ingwetikia mweshimiwa mugakoro mwena bahati muno kana Tharaka Nithi gatete kama muntu mwana wetu bado alibara kwata to favors kana gutethaniria bara kwa no tukwenda professor agutegwira bwega ithuino Kenya professor twa Tharaka Nithi twa Meru twa kuthara professor imuntu wa Kenya kweli lakini gaira Kenya we no ntugutie mtu teka umo gake akaririkana ndende na turuthire bwega tunenkera subdivisions irari ku by the way ndi gwika tuguchiria mbecha cia kurutha ira yitagwa actualization na operationalization ya kuthemba tuona kana sublocations ni tuongerero na locations divisions na turumiri nichwe na itugiri bwega indi kyakire uguchiria mbecha tanio ndi muyumbe ukwenda kwirito akagira machibo itwakagira na mandi ni maobici yo itwagiri kubachereria utugutu kubakira mobici kagitaka gakinya imbi tutiaka mombe kipindi kya George Gitonga murugare muyumbe lakini gatwambere babangi baya nabo bakendelea. Thank you mheshimiwa Watera unataka shida kinga 15 ndio kile mitambo ni ya Geto FM 87.